bersyukur nak keslem jong nongsan Hima. Kesorkar jelah resmi thok diang kala pensyai syaki Nonghikai deficit ki bahap apok ka khasi Jingthmu Deficit Teachers Association baga Jingthmu kesorkar ban Pynduh no ek rukam thong Nonghikai deficit kan Ktah ya kitu ki Nonghikai deficit beldan lupa. Habakran syikilat patai kubor hadian gejingalang pensyai belayalam do Commissioner and Secretary Badipet ya ketanat puliputi UVJ Mantri ke Presiden ke KJD STA ke Kong AM Lingwa ke laong baga sorkar kan sependuk no ek Jingthmu kam deficit anda kila syong than. Dak ba ongru ba kila kerpat aga sorkar bakan betengbet ek Jingthmu kam deficit Henry ke sorkar kala penpau bakimla ban pedang ek jing kerpat jongki namar baga sorkar ka kwa ban donbet tangkawe ka thop jongki Nonghikai. Kali thuru baga Jingthmu jong ka sorkar ka long ban wanra ek juo ka jingsiu tulop syaki Nonghikai ka Presiden ke KJD STA kala ongru baga ne jing shimrai ka tanat puliputi ka sorkar jela kala ban wanra ka jingtuko namar shibun kindu mensiam no bandrung syaka kam hikai namar bakam ai ka jingsiu ka babyang. Hagaju ka puar kala ong baga sorkar kampat shim ya karai ka bakhaddu ban Pynduh no namar ka jingwan ai jingmut jong barok ki kenhun Nonghikai kadang beteng kumta kin sngap shwai ka jing ai jingmut Hashwa bakin shim ya karai ke bakhadu. Kadai ka consultation meeting ke bangi siya consult halor ke ka MEG discussion paper. Just that kadai wait consultation. Mana-mana ki association badan lang ta. Mata kasi ki badan ki datang ki KJ DSTA jogi khasi jakya deficit school teachers but jogi Garo Hills deficit teachers. So kidon ki some LP teachers tu di bawah na amlaran ya na amlaran. Kian kimat tapi akan aku metik lah. Ni keren lu kalau jom itu ki jing ki discussion ki badan hak tu discussion paper and of course ilayo ai tu ki suggestions dah kalian jom ni. Lah banyak tu ki suggestion pembaca ai. Kendiak lah. Okay, ki suggestion ni ong bagi kuat ya ka assurance pa ka continuity kan jomi kum ki deficit teachers. Pa dala implement jak ni ke MEG minum lekin syakata kan continue with ka funding for deficit teachers. And ini your assurance pa ni deficit teachers ki long exempted from MEG. Jadi kita kat deficit tempat sistem ke Pynduh no. Tak mesti menjum clarification dia kata. Halor kata kasulong ba yamentahi ya kini ki existing deficit school teachers kendang nyaten. But nda hadian bangi retire ke kampus sungi ke bahadian kan num day show kan ke deficit. Bukan kita ini existing. No ki existing ilong exempted for now. Nah kalau kamu association kudu piang dan nomor ba kani ga di persang jong sarkar. Kalau ada ngajakan mencari dan mentais ke asyik dengan step Pynduh sebenarnya atau fikum keseng so kudu ba. Kum kaseng dia hakajing sisang ikwahi bahkan continue i persang ni banyak keren ya kata tamba nakal yang joki kilapan i bade ya ki babun ki ba let's say kan khamha Maka sarkar kamu Pynduh no ni ki begini kategori bo hero. Kajingmut kalau kunta ki kwa bakin consolidate bakin one rapid under one umbrella under the MEG. Tapi kita kita mungkin kami mereka deficit. Watang bagi nak kaya deficit. Tentang si cuba betang consultation halor jo katu ki pensaya ni ke ai kajingmut jom ki challenges ki bagi akan do. Alor nomor ba nakaliang ka salary kan kala aduna no ka salary te. Of course kan katabi kan ki teachers so in ya kuah dia manyawan kaya boleh krem dalam yo dapat deficit tang ba. Halor kata pada ki ong ba ka salary kan kiu ikwa ban penwanra ban penirengkat ti ya kajing sil ya kini ki different categories for fight bikin bu bet ka skill ai bet ka suka ya kata langsam whatever terbagilah bet kata kom bahkan numdei ka baduna pala lo ka concern jong ka sarkar right now kolong ba kidon kay gibyo ko hajar hasan hajar atau hajar kidon pada gibyo sila tam kami harus kuat penirengkat. So, pension benefit yang kisah ni, mga deficit di hadian di song dia atau kan continue nampak dia tapi. Ka pension benefit as of now, ikila ya
persang bakin ya kila sedang di bakin DF ta ka CPF Oh, kani ka CPF. centralized provident fund tu kadon bat ka promise for pension katakan ya deh kan ya deh Tapi existing kan belum nih, buat efek. yang ka wat ya kini kibat mai ru menta Kata ka CPF. kata kani ka persang so ka government ba kin ai ya kini ki CPF benefits what ya kini ki badang kini ki pamentahan di other categories Lalu kan nih buat consultation. Ako sa tingin pa tip kin sa kwat. Mentakin sa ayan ni kinakit draft rules jongki and then hap nakapor kin sa kwat for another consultation. Katangin pa tip lalo.